الإسلام وكفى بالإسلام من نعمة. نحمد الله تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله، ونشكره سبحانه وتعالى شكرا ينبغي لعزته ولجبروته، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وأفضل المصطفين وإمام المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المجاهدين الأبرار الكرام وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الجمع الكريم من الأئمة والأساتذة والمدرسين والأمهات، أوجه إلى مسامعكم أطيب تحية وأزكى ما يقال، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتك ونودناني ني نهار تدون أري يتي الله تبارك وتعالى يتورن دو هندي يتيدي en jarnimo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala jaroren do foddi e jarnede e dow nemaji makko e moƴƴiriji makko, wano amiro makiri nin ala ko Allah tabaraka wa ta'ala moƴƴori ɓingel adama ha hewti waɗugol mo julɗo ɓawo wodingol mo. nemaji ɗin fof ko ɓuri mawnude ko nemaji tati. ɗin nemaji tati kadi nema ɓurɗo mawnude on hino e majji. nema arano on ko wodinede, alwujud ba'da al adam. en andi Allahu tabaraka wa taala huwa alladhi awjadana min al adam. Allah wodini en tawi nyande go en ala. ko ɗum so wiyen ka alqur'ana hal ata ala al insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. ene arano nyande go nyalande e dow oɗo neɗɗanke tawi wona o hunde andande jantande. ɗum waɗino nde toɓɓere nde on nde garde yewten fi mum ɗo ɓiɗɗo ko stanga jombuɗa nenejo si wallina programme ɓiɗɗo, ma sanga miijiɗa jombugol wallina programme fi ɓiɗɗo. heɓiloɗa aɗo ɓiɗɗo jibinede ma o jibine heɓiloɗa no dankoramo, kono aɗo wiyeede a heɓi on programme ɗon haray kanko o walaka programme ma kanko ɓiɗɗo on, ko goɗɗi goo haray joguiɗa programme muɗum. kono woniri neɗɗo fo ko ñande goo fi makko fuɗɗi, aɗo fi makko wodede hari fi makko wowlaka. woni hal ata ala l insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Allah wodini en waɗugol en ɓandinke waɗa e ɓiɓɓe adam ko ni'ma kabira, ko nema mawɗo molanaɗo. e yitti kadi Allahu ja'ala lana ni'matal imdad, o waɗani en kadi dokke mo okkorde en. mo okkorde en no wodi woɓɓe ko hatta ɓe dummodire ko andal ko waɗɓe, no wodi woɓɓe ko hatta ɓe dummodire ko tawde bangal ko ñaame, no wodi woɓɓe ko hatta ɓe tummodire ko angal cellal, no wodi woɓɓe go ko hatta tummodiren ko angal gurdal. ɓe mayino. enen noon Allahu tabaraka wa taala yamunnu alayna bi ni'amil imdad. Allah no moƴƴorde meɗen nemaji dokke, hiɗen ñaamude, hiɗen waalade, hiɗen wattade, bal hiɗen waɗɗade. haajuji men kadi ino sottirde en, si en nawni hiɗen ñawdade. no woodi ɓe ɗum ɗon laawanino. ɓe wi si tawi hiɗa sikkiti seeɗa moƴƴere nema cellal yaruka laftane, saɗa waɗi ɗiɗi fi nema gurnan yaruka berɗe, a waɗay doyi. ɓe ɗawilan, ɓe okkorarilan, ɓe teddinarilan, a wuuro, sina ɗum a wolata fi ɗiɗo. idan nema okkorede waɗanede ko nema hanaɗo jarnede
woni uzma tilka ni'am ko ɓuri mawnude ɗin ɗon nemaji fuu a wodama, a wuuri, a selli, a ñaami, a wattike, a darni, a waɗɗike, a nafi. ko ɓuri ɗiɗo nemaji fuu mawnude ko ni'matul irshad, nema peewal, hokkede iman, waɗede julɗo gomɗinɗo, fewnire kaɗo dina islam. innaha la uzman ni'am, wallahi o nema ɗo ɓuri mawnude dendangal ko Allah hokki ɓinguel adama ngel fon. ni'matul iman, woɓɓe na ni'matul irshad, woɓɓe wiya ni'matul hidaya, nema peewal. si Allah fewnirima dina, Allah yiɗinima dina, marɗa amara, janguɗa yettu Allah tabaraka wa ta'ala, a heɓi ko buy faɗi, a heɓi ko buy faɗi, a heɓi kadi ko buy falano, kono ɓe muyanaka. idan haray en jarna e Allah e dow nemaji ɗin e moƴƴereji ɗin, jarnen Allah e dow ngal hawrodiral meɗen e nde ɗo jommare teddunde. neɗɗanke sa'i ka waɗɗa ko moƴƴi wo, nden ɗon on sa'i ɗon e nden ɗon nokkure mandin ko sa'i moƴƴanɗo may gurnan. karama ko ɓen Ibnu Rayyan alayhi rahmatullah ɓe maki ñallal weetari finuɗa e ɗoygol, nange nge ƴelliti, jokkodirɗa e magge ha nge muti, soƴƴiɗa gomuɗa, feƴƴuɗa waliɗa, habbiɗa jango, sina ngal ñallal feƴƴungal ɗo ngal artoye ñande go ngal seedito e ɗumaɗa. imma a waɗi e maggal ko moƴƴi, ma a waɗi e maggal ko boni. ñallal ɓe ko seede e dow bani adama. ko ɗum waɗi si Allah tumbidiri e sifa ngal ɗo tummodiral, eɗen tummodire sifa ɗe tummodire ɗo koye yettu Allah, o waɗani en sa'i moƴƴo ko seeditoyo moƴƴere dow meɗen. kanko Allah en jarnimo, en weltanike mo, en duwanike annabi meɗen ɓurnaɗo tagi fo nulira yurmede. annabi sallallahu alayhi wa sallam, yimɓe ɓen ko angal andugol ko humbuni Muhammad, ka misaji maɓɓe, ka fadailuji maɓɓe, ka qiyamuji maɓɓe, taytulji maɓɓe ɗin, valeur maɓɓe on, emo ɓe woni on ka Allah tabaraka wa taala ko ɗum addata yo goɗɗo yeete jokku nelaɗo o wiya o ala on tan. ɓe ko Makka jibina, yumma maɓɓe ko Aminatu makete, ɓe maɓɓe ko Abdullah makete, soro maɓɓe ɗen andi ko Abdul Muttalib, ɓeɗo ko Hashimiyan, ko iwdi annabi Ismailu ko geɗal iwdi annabi Ibrahimu alayhi salatu wassalam, woni annabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam e tarif daɓɓo. kono hiɓe feƴƴi ko ɓe wiya ɗo ko ɓe kaari ɓi kaari. sabu wallahi so ndaari alquranare nden soɓɓundu e soɓɓundu, ɗerol e ɗerol, on heɓi andal seeɗa ko ƴeewiɗon ɗeya defte wiyanoɗe tellinoke woɓɓe no jogiiɗe, wano tora on no ɓe witta noon tawreta on tora, e no ɓe witta noon injile on e the gospel ma ɗum évangile on daari e nder majje on taway ko bajjo gooto pet Allah nuli, tawi nulal makko ngal no landa tagi fo ngo fof jinna yimɓe fof yonoto ko gooto pet, Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ma min rasulin aw nabiyin arsalahu llahu ila alalami kullihi siwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. kamɓe tunnula e dendangal tagi fo ngo. se ndaari annabi Nuhu awwalu rusul, the first messenger of Allah, annabi Nuhu alayhi salatu wassalam, ko nula ko yimɓe makko. Allah wi wa nuhan ila qawmihi iz arsalna nuhan ila qawmihi, min nuli Nuhu e yimɓe makko ɓen. annabi Hud mo ɓenata Hod on, Allahu nuli annabi Hud e yimɓe aadinkoɓe ɓen, ɗum ko gorol makko ngol non tigi. Allah wi wa ila Hud wa ila adin akhahum huda,
annabi Salihu mo ɓeynataka Bible on Isaiah, le prophète Isaïe, Allah nulimo e yimɓe makko ɓen, yimɓe Irama ɓen, yimɓe Hijri ɓen. Allah wi wa ila samuda akhahum saliha, min nuli e ɓeɗo samudankoɓe siɗɗo maɓɓe on Salihu. Allah nuli Musa e goto pet Firawna, e konngol gotol pet yeeto mo na o Allah yo accitu banu Israil. Allah wi idhhab ila fir'auna innahu tagha, yawka Firawna o ɓe wi. Allah nuli annabi Isa, the noble Christ of the Bible, Jesus, Allah nuli mo e banu Israil o wi wa rasulan ila bani Israil. ɓiɓɓe annabi Yaqub o nula e muɗum. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, Allah wi wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna akthara annasi la ya'lamun. Am Muhammad min nularima si wona ko e anulaɓe dendangal yimɓe ɓen, Arabo e Ajam, e Hindu e Chinois, Africain e Métis, rahmatan lil alamin. Allah wi mo ko yurmede, mercy for the universe. Si tawi ko ɓe woni annabajo meɗen on mo gomɗinɗen on, ko e diina ɓe wonɗen, ko batte ɓe wonɗen, hinen hani e yettude Allah kayen handani ɗum. Eɗen hani jarnude Allah yettamo, watta ɗon honɗum yiɗugol ɓe giggol sellugol, haran yiɗari ɓe giggol nafagol, e giggol teddungal, e giggol tooli sentore ɗo. Yiɗen ɓe giggol ko yete mahabbatun lil ittiba'i, hara ko yiɗirɗen ɓe ko fi jokkugol ɓe, wona yiɗugol ɓe fi ñamirgol ɓe de. Selli kongol yimowo on ko wi kon o hibbu rasulallahi hubba muwahhidin, ɗum no hani wonde ɓernde kala neɗɗo, kono ɗum la yakunu fil qawli faqat, innama yakunu fil aqida wa fil ittiba, fil iqtida, wona iqtidaan fi dini, wona ittibaan fil aqida, wa iqtidaan fil ibadat, wa ittibaan fil akhlaqi was suluk. Hara en jokkayni laaɗo ka finde, en jokkayɓe ka dewe, ñentinen ka dewe, ɗaɓɓiten jikkuji maɓɓe moƴƴi ɗin etoɗen yer ko wawuɗen wo ñentinen ɓe. Haray selli se wi'i ko Muhammadu jokkuɗen, ko Muhammadu gomɗinen, haray ko gonga. Sina ɗum hiɗen naforde tunginde maɓɓe teddiren ɓe. Yo Allahu damden bone muɗum. And my dear brothers and sisters in Islam who doesn't understand the full language, I say thanks and praise to Allah Tabarak wa Ta'ala, who made us as Muslims. Islam is the best of all gifts that Allah offered to mankind. There is no gift to be compared with Islam. None. The best of all gifts is Islam. So if you and I are Muslims today, we need to say thanks to Allah Tabarak wa Ta'ala for the blessing and the opportunity of Islam. You know, Islam, this is the one, is the divine religion of the divine God Almighty. There is no two religion, there is no two God. The only religion is Islam. Allah said, Inna dina inda Allahi al-Islam. And even the first prophets who came, that came before Muhammad sallallahu alayhi wasallam, they were all Muslims. All the messengers of Allah, they proclaimed Islam. They were all Muslims. There were no Jew, no Christian, no Catholic, no Methodist. They were all Muslims. Even Jesus himself was a Muslim. No one can deny that. And the teachings are right from the Bible and the Holy Quran. That Muhammad is the commander of Islam during his days. Jesus was the commander of Islam during his days. Moses was the commander of Islam during the time of Pharaoh. And the other prophet who came before them. They were all Muslims. They were teaching Islam. They were practicing Islam. And they were calling people to Islam. No other religion other than Islam. This is the meaning of Inna Dina Indallahi al-Islam. The only religion permitted to Allah is the religion of Islam. So we thank Allah for having made us Muslims. We are Muslims and we are gathered tonight to share the knowledge of Islam. May Allah bless the gathering. We need to pray upon the soul of the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, whom Allah sent to the whole universe, to whole mankind. He is an Arab. He was an Arab. He was born at Mecca. His father was Abdullahi. Her mother was Amina.
a born of Makkah, a Saudi Arabian by nationality, but a Muslim in faith and belief. And he is the commander of Islam. He is the only prophet and messenger sent to the whole universe. You can never find anywhere in the Bible, both the Old and New Testament, or anywhere in the Holy Quran, where Allah speaks about a messenger who was sent to the whole universe, except Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rather than him, there is no other messenger. All the messengers of Allah were sent to different families, to different communities, to different nations, to different populations. But Muhammad sallallahu alayhi wasallam was sent to the universe as a mercy for the whole world, including the devils, the al-jinn. That's why you can see it in the Quran where the jinns came to accept Islam. And they are reverted or converted to Islam because they have the Quran and they have faith. They get faith in the Quran, they accept Islam and they pronounce the Shahada in front of the Prophet. Read Surah Al-Jinn and Surah Al-Ahqaf. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. That's the statement of the jinns. They came to accept Islam. And in Surah Al-Jinn they said, Inna sami'na kitaban, Inna sami'na Qur'anan ajaba. We had the reading of the Prophet of that noble Quran, and it is miraculous, the Quran. Full of miracles, full of signs, full of evidences for the oneness of God Almighty and the truth message of Muhammad sallallahu alayhi wasallam. So if you and I are Muslims today, we need to tell Allah tabarak ta'ala plenty, many thanks for making us as Muslim. May Allah bless us and bless the country of Liberia. So ndari Suratul Ahqaf labana yon pos wonde elen e jinna e fota e kadina nulado karama ko joko wi wo fi nelaado hakke ko ngaldinimo way wasi Allah nulimo e yimbe ben jinnaaji din wulliti ko addi kon no hawni Allah ukkumen to menen kadi Allah wi onon kadi naate en nanondiri be wiari non woniri be wi way wasko non wayiri Allah nulimo e bandinke jinna hawi wi Allah menen kadi bayda yidi men tumbu men to Allah wi onon kadi naate diari dinani alqur'ana di hawi di wi hendum inna sami'na qur'anan ajaba men nani alqur'ana re hawninde amanna bihi men gomdinide Allah wi amoye kanji tigi di inni minnal muslimuna wa minna qasituna no yamen dido no ga moƴƴuɓe no ga kadi yora ko eji Allah wi on fof jokketu ko ɗum waɗi ka suratu al-ahqaf ka simore nde Allah yewti fi jinna ka ɗeri sakkitori ɗon Allah wi wa israfna anditi tumade men sugguno ilayka ha ka wonɗa nokkure nden no Makka kartiyo no wiye Jumayza ko ɗon masjidul jinni on woni ka woɗɗa haram o ngay seeɗa batte on no mandina ɗon juuɗidde nden jinnaji ɗin nelaɗo no iwri Mina hiɓe seeni ɗon subaka no ñoƴƴiɓe ɗon walla subaka on no ɓatti hiɓe naafude witri on woɓɓe goo wi woɓɓe wi ɓe julde subaka on jinnaji ɗin hewti ko ɗon Allah wi kaadu yakununa alayhi libada ko ɗi nani jangin on kon ɗi toyndiri ha ɗi woni pelle hoore makko ɓayɗi nani ɗi wi wallahi min nani deftere cippinde ɓaawo annabi Musa gonginde mana musaddiga nene e wiya gonginde ko ɗo ko timminde ko sellintinande ko kayre sellini ɗeya defte kala ko ɗeya defte wi'uno kon ko yimɓe ƴetti hukki nder ton kon nde ari nde pottini kala ko ɓeyda kon e defte ɗen nde laɓɓini kala ko heddino harari nde addi ko ɗum woni musaddigal lima bayna yadayhi jinnaji ɗin kanji tigi wi yahdi ilal haqqi qur'anare nde nde tindina e faade e soobe nde naɓay e haqiqa nde moƴƴina e gurdanga ceerno so a yi neɗɗo yangantoɗo qur'ana no tampi no ɓilli no ɓitti tun no ɓitti landomo si yo heɗintinan Allah yo heɗintin laɓɓingol ngol sina ɗum Allah tabaraka wa taala inna allaha yarfa'u bi hadha alqur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin o ɓantira nde alqur'anare yimɓe o jasiniray kadi sabu de yimɓe
enen mawɓe men teddungal ko mari konko feewi sabu ko ɓe yangani qur'ana kon ndaare ko ɓe waɗanayno jannowo ɓiɗɗo maɓɓe ɓe soppayno ɓe remay ɓe teenayi ɓe ƴoogay ndiyam ɓe rondo ɓe naɓana karama ko ɓiɗɗo maɓɓe ɓe selanamo e laawol ɓe sola paɗe ɓe jogo han ceerno feƴƴa fiituyo Allah waɗo barkeede on ɓiɗɗo ko an e min woni ɓen ɓiɓɓe ɗon ta Allah dullinan en sabu mawɓe meɗen ɓe tawi dullanɓe de ɓe gollani en ko ɓe waawi kon en waawata ɗum fewndo ɓe wuruno saayi on e fewndo ɗo siko enen wonno e on saayi ɗon kara juulirayno ɗen tampere heege ande kono ɓe jogiti diina jogitande ha enen ɗo hande Allah hokki en ko hokki en e gande idan min miɗo toro en kala noddowo mawɓe ɓen yo waɗu doyi yo andu ko moƴƴuɓe o woni noddude o woni faljitude attiɓe ɓen o dawa mo wonɗen e hoore mum ɗo ko attiɓe ɓen je ɓural ngal haysi enen sakkitiɓen en ɓuuri labinde alfaddu lil mutaqaddimi walaw ahsana al muqtadi attiɓe ɓen ka teren no ɓuuri en enen sakkitiɓen haysi enen hiɗen ɓuuri ɓe gande haysi ɗen ɓuuri ɓe wawde noddude haysi ɗen ɓuuri ɓe wawde labinde dawa on ko ɓe attiɓe ɓe alano alaji ɗuɗuɗi ɓe ɗuɗiraka feere hande enen ustajo so hokkiti bayana ko joɗagole 4-4 ɓaaro haɓɓa senti ruɓɓina climatiseur ɓaawo ɗo noddanaynoɓe sunna ɓen ko suuɗotoɓe kaɓe henda wobayɗen koyo femme ɓe suuɗi ɓe ukko e foseji ɓe ƴaa ɓe watto pettuhoy minen meɗen andi karamokoɓe amen jannuɓe men Konakiri wallahi mbiɗo manditi Cheikh Ibrahim Friya rahimahullahu taala moɓɓe seppayno hampade ɗen taƴa ɓe tokka ɗe ɓe yaafi jannugol to wuffiya min mundu zaman karamokoɓe aɗiɓe men jannude ɓen ande menen meɗen jogii 4-4 meɗen jogii cuuɗi karolaaɗi meɗen mooɓi cuuɗi haa rewɓe no heewi ɓikkoy no fallodira e kucce teewu no yana e hoore koye liƴƴi no ñaameede han pallite ta karamokoɓe aranɓe ɓen ko tampunoɓe weelaaɓe si enen en arti ɓaawo en sikkiiɗen ɓuri ɓen en ɗayni hoore meɗen alfaddu lil mutaqaddimi walaw ahsana al muqtadi Ustaz Mouhammad Diam Diallo rahimahullahu faatiɓe ɗe balɗe Konakiri mawɓe ɓen ko gastrique woni nawnare maɓɓe aranere nden sabu jannugol e waajagol enen hande gastrique liɓata en gastrique susta tewe liƴƴi ñani e ɓira ɓuyi ko ɗum wuruɗen sunna men on ko sunna ɓuuɓuɗo jop jogi ɗen ɓuttuɗo dok defaɗo ha ɓendi maafa kucce tew waɗa wifa ha ɓutti jonnaɗa sunna ma on joni noon si tawi ko humɓe sunna ɓen kadi wonɗa ƴettande beddi harayni famari donc koye waɗiniren doyi yiyanen hattiɓe ɓen ɓural jaɓanen mawɓe meɗen ɓen haysi ɗen ɓuuri ɓe gande jaɓanen ɓe ganto ka ɓe woni faljirde ɗon noddiren ɓe doyi yo Allah jaɓinɓe si ɓe jaɓari kadi fawaki ma si ɓen ma oñoriwa wortowal dirutal ngal barmine a landitittake fi maɓɓe an noon si a fewari ɓe landitete fi maɗa ko ɗum woni mawdu meɗon on tarbiyatul auladi fil islam koye wakkilo fi newgol ɓiɓɓe ɓen ha ɓe ɓura en